ni dawa, ni dawa, ni dawa, ni kuat, ni kuat. Ki paidbah nong shnong jong ki south li ki shnong ki badon hi thain khappud barkari Bangladesh bagantup ya kahuroi hinggaria lejeri lahaleng hakas ngi baar kileyaj paidbah kum kadak ban pau ya ka jingsngu persya bat ban ramjur ya ka sarkar kabale bom salia ya ki paidbah jong ki thain khappud ki bal im kordet hadu kata-kata hadu mentamene nakadaw ka jinglong jiman ka surok ya kate ka jing ya paidbah kabalayalam da ka joint action committee lasdang na ding chen room hadu ka office jong deputy commissioner jong ka East Jaiñtia Hills district. Ni dawa, ni dawa, ni dawa, ni kuat, ni kuat surok, ni kuat surok. MDA sarkar down. MDA sarkar down. Ni dawa, ni dawa, ni dawa, ni dawa. No vote. The sarkari kam sila ka surok ngawi akan election ngawi usang dari piknikon ko. Ngaw usang dari piknikon ko. There is no use of voting. Aram kam kutu kelai tok mitu siwot tang ba ka surok bio. Gabhaiye peman election gi ba ka development. Ka kular ka sarkar ka manifesto ra jolong yung kilometer. Dawa ki kam impoi chunu. Teham siu to hem siu kiai wa kamu kular ki no ikman ngi bem desi ngawi wanjur ki bos ka haule. Ika buka binde. Ruba ulai sarkar ya kelam ya kerpat ong siobha ki paidbah yang i. Ki paidbah yang i am kam ke surok. Poro i chini do na no i arle minute datul marhle. Cetai kena no pakat Mapreston tingsong naman kang forest minister hetikor dan yang issue nilai bunyi jing tho kau dawai baramon mator kata surok telsi kujuba boyo onggi no clearance from the forest department Ogim yogi clearance ki ng forest department make clearance kau Preston tingsong to forest minister hetikor ormasya bahalang to minister hetikor but hadu ni slimat yang ni sarkar MDE yang wong siwa burong yung deputy chief minister yang election movie hachwag election ajar katpra kanyiga ka manifesto ka proposal yang diong nadawan ki hangabor nongkong to ikiboda issue urlong ko yung ikimatching jawa yang ni nangalayang yung ikam KSU kipaidbah yang kasosyonong yung emblang masrupin hachwa ukicha jinjarbi wagisipay yang majentru uchagi nabatayang pi Wah, nagata kecil kami. Jadi surok tu wadah Islam bah. Kalau pakai macam jipton, macam jengjar bah. Bahkan di depor, wadah dep, ngalah wala situ. Jadi Islam mana kau emang rule juga. Bahkan di depor wadah dep, wala situ depor dia lah wala surok jengjar. Jadi tahu, walau pakai negeri gaji itu, wadah surok negeri orang apa tu pas ekonomi bah minister, bah Preston tersok. Kalau boleh tu, ayu kecil kulah. Orang upaya Muslim dengan kulah. Muslim dah lah. Tahan kismi udah dap, jangan cemo. Dari kelamnya baru orang dan Muslim tu, juluti tu, kandungan tu top priority. Kalau Muslim juluti, uyo yang sanction ini. Kalau tu korang ni kapal tak udah lau sedali, orang dawan sedali, lau cembiang. Dari tu banbosen kita ibang ni, jangan. Kadang kata orang kau aman bosen di cakra weh. Bapak ini juga hok kelam lagi kena mikmat dan jemut di daw miliok ini ke surok. Jadi sikit dari orang kau nak mikmat, jadi kuat longar orang mulu tak ubarok di sana kita tahu. Kau emang kau semsi ini tu, black di surok ketika sekian, aku berkamai kerja.